pada aku kok. Di aku nak, oi di aku. Siapa nak pencet kok? Di aku ni nak di aku kok. Assalamualaikum. Aku, Pak dulu. Lama kali lah ibu bukanya. Jam berapa nih hari? Nggak makan. Udah gelap juga. Coba sekali ya. Ya, aku, Pak dulu. Kakak, Bang. Sehat bu. Mana kemari? Mau pergi lebaran bu? Oh, Barayo. Iya bu. Oh, iya. Apa kerja aku kok nyampe sih gue yang bom, ha? Wih, ayo sih nama minum. Sembarang sih, Mbak. Dari tadi nih bu. Berapa kali nunggu bu? Dari tadi, Nay. Duduk. Ada. Banyak bu. Iya. Permanen bu. Dari jam berapa nunggu tadi? Udah lama bu. Dari jam berapa tadi? Jam 5 tadi tuh bu. Tuh bana baketok si pintu. Udah tadi bu. Udah ketuk berapa kali? Telinga ibu nampak kak mana? Nunjuk kenyang, guys. Gimana lapar bu? Dari jam berapa Aku tadi udah agak tuh bu? sakit teh Aku udah agak sakit teh Kasih bu. Bu pulang malah aja dah. Iya. Kasih banyak bu. Iya. Lapar kali bu. Udah jam berapa tadi bu? Situ bu. Jam 5. Dan kurang mah aku. Kurang Jakarta bu. Tapi lagi kuliah di Padang sini. Anak kecil aja. Jadi ya tujuan kemarin. Pergi lebaran bu. Sebelumnya ala tahu Joma. Oh enggak. Saya temannya si Ros. Oh jadi waang yang maupun anak abo. Ang pangan anak abo ha? Kenapa nih bu? Ang pangan anak abo. Gak ada. Kamu sini bu. Ya Allah. Ang Kenapa? pangan anak abo. Saya Jawab lang. Alam mo na yung rato-rato anak mo Dari tadi le de ama. Ang pangalan na ambo, si ambo. Ang minum jo ang ambo le ma. Ambo le berang-berang minum jo yang ambo. Lapar bu. Saya nggak ada bu. Nang sana pulang me. Saya mau pengen bertamu aja nih bu. Iya nang sana pulang me. Wow. Kali bu nih ya. Ang pangalan na ambo, si ambo. Nggak ada bu, saya nggak ada bermaksud apa-apa di sini. Saya mau cuma bertamu aja, pergi lebaran. Kebetulan saya teman si Ros, itu bu. Kawannya? Iya. Itu di anak mo nangi. Mana tahu saya bu. Yolah, sambok kue boleh. Oh, jangan. Kemarin ang sige na. Tempe ko kuha. Kok nggak? Aduh, nagigigil ayun na kau kau nak rugi deh manuduh nyule tau deh kau kan nyoba kue rayo deh pulang dia napa ada deh tuh nak aku dari tadi nih aku